Ki Police Enforcement jong Khasi Hills Autonomous District Council KHADC hakapratrik naitung kilahir syakathan dem senyong banjurip yakikot kisla jong kinong dia dukan barjela. Kani kajing khandra kalawan long hadin kajing khandra trading license jong kiseng balang hai ki benta badai pet ka council. Uba refresher Shabong licensing officer in charge ka East Khasi Hills ulai thu kajing wan jong ki kadai hadin bakilayo jingtip badan kenhun seng balang ke bakhandra trading license hakathan dem senyong. Ngadi refresal Shabong di babadu wado licensing officer jong ne ka East Khasi Hills jingwan jungi mata sing layo na direction na kya ai authority ba kandan ki seng balang gi bonon check ya ga trading license ni than de senyong nang song tu kat menta dengan padayo report amar bun ki bay lagi jong ke area sai ka tu ngin ai hadien ka report kan no gi baton kan no gi bom renew kan no gi bom donation kan no gi bala renew ngan sai ai hadien jing sai jing mut jing iyo information bakin lek na nang song baden senyong kat ba ki dan pat ki bang information bakin ni seng balang ki sang sana pulo Kena pulo kamdai ga jurisdiction mengipek ngi ya man trading lesson ban ai jadi sedang tang nadem senyong ki penkut nah tang sidang nadem senyong iki ong kinsa continue ni kinsa ajing tip ni pemda ketika jongki hi